Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana turagarutse amakuru agezweho harebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kwa tubapudetinga mu bice bigiye bitandukanye tubabwira uko situwasiyo ihagaze gatanu kuri gatanu sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura nyamuneka kuko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa mu nyemerere amite ninjira muri ano makuru. Turaza kureba hamwe zimwe mu nkuru zikomeye z'imirwano ikomeye cyane yamaze guca ibintu by'abarezida zikomeje guturuka mu bitero uyu munsi byakomeje kugenda bigabwa n'indege za FARDC zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone, ariko kandi turaza kuba turebera hamwe by'umwihariko inkuru zikomakomeye zikomeje kugenda zituruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye. Muraza kunyemera babwire yuko ingabo za Amerika mu biganiro bikomeye n'ubufatanye mu bya gisirikare n'ingabo za FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje guhindura isura isa ku isaha. Perezida Donald Trump ashobora kuza kohereza abasirikare by'umwihariko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi turaza kurebera hamwe ikijyanye na drone za FARDC ibyo zangije ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ihurira rikomeye cyane rya Amerika na Canada mu hungabane rikomeye cyane. Ibi bishatse kuvuga iki? By'umwihariko hari amakuru yamaze kujya hanze yuko ibi nabyo byaba ari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko kugira ngo abumbi bakomeje kugenda bafatikanya. Turaza kurebera hamwe kandi hamwe mu makuru agiye atandukanye by'umwihariko aturuka mu mujyi wa Uvira bintu byakaze byamaze kuba ibindi abasivili benshi baracyahunga umujyi abandi bagakwiye imishwaro kuko nicyo kintu cyonyine gihari. Turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'imuzingo, turaza kubabwira yuko u Rwanda rwakiriye abakomando baturutse muri FDLR, turaza kuba tubikomosaho. Ariko kandi uwitwa Ndayishimiye yirukanye abaminisitiri babiri yari yaramaze amezi atandatu ahaye imirimo. Ese ni ubuhe buryo bimeze bite? Mu gihe kandi ibintu bikomeye Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwijandika mu ntambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikanavugwa yuko isaha ku isaha bashobora kuza kohereza ingabo by'umwihariko kuri ubu butaka. Ibyo byose turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye harebana n'umutekano politike na diplomasi. Muraza kunyibira dusimbukire mu bice bya hano muri teritwari ya Masisi turebere hamwe uko bihagaze ahitwa za Muheto Masisi Kozoni hongeye kugaragara ibitero bikomeye cyane by'ingabo za FARDC. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru agiye atandukanye ndetse anakomeye cyane. Ubu tuvugana nyamuneka nyimira nkubwire yuko ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe ubufatanye na Afurika AFRICOM mu gusuzuma uburyo bwimbitse bwo kongera ubufatanye bya gisirikare ndetse n'umutekano n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ni mu rwego rwo gushyigikira amahoro ndetse n'ituze mu karere. Aya makuru rero kandi yamenyekanye tariki ya 22 z'ukwa mbere 2025 ubwo itsinda rya AFRICOM riyobowe na Koloneli Michael Chakula ryigaga ku bijyanye by'umwihariko n'ingabo za FARDC. Ahangaha hakaba harimo umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Generali Julius Banza Mwelambwe. Umukuru mu murwa mukuru rero w'igihugu niho habera ibiganiro byari byibanze ku kurebera hamwe uko ubufatanye bwa gisirikare bwakongerwa by'umwihariko mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rya Koloneli Kashelo yashimangiye ko AFRICOM ifite ubushake bwo gukomeza gufatanya na FARDC mu guteza imbere umutekano urambye. Yagize ati AFRICOM yashimangiye ubushake bwa FARDC igaragaza ubufatanye kandi twiteguye gukomeza gushakira hamwe inzira kwagura imikoranire yacu by'umutekano ndetse no guteza imbere amahoro. Ubusanzwe ambasade wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze igihe afashe inzego z'umutekano w'igihugu by'umwihariko bijyanye no gutanga amahugurwa ibikoresho bya gisirikare ndetse no gushyigikira polisi y'igihugu mu kongera ubushobozi bwayo, harimo no kubaka sitasiyo nshyashya za polisi. Ku rundi ruhande kandi Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igaragaza ubushake bwo gushimangira
kongera ubufatanye na Amerika, isaba inkunga mu kubaka ndetse no kunoza inzego zayo z'umutekano mu rwego rwo gukura imikorere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yakomeje gushimangira ko yiteguye guha ubushoramari abanyamerika amahirwe mu gucukura ndetse no gutunganya amabuye y'agaciro, hasanzwe umwe mu nkingi z'ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi rero bemeza ko nyuma y'aya masezerano ubufatanye n'iterambere ry'ubukungu hasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu kwezi kwa cumi n'abiri 2025, hari icyizere cy'uko inkunga n'ubufatanye Amerika iha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kwiyongera bikanagira uruhare rukomeye mu gushimangira umutekano n'ituze ry'akarere k'ibiyaga bigari nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi mikoranire mishya ishobora kuza kuba intambwe ikomeye iganisha ku kubaka inzego z'umutekano zikomeye kandi zifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano bigaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Ibintu ndabona bitoroshye, nyemera gato duhite turebera hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru aturuka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko turebere hamwe iby'izi ngabo za FDLR. Kuwa gatanu tariki ya 23 Mutarama 2026 u Rwanda rwakiriye abarwanyi 8 bari bamaze igihe barwana n'umutwe w'ingabo zidasanzwe zizwi ku izina rya FDLR cyangwa se CLAP. Abarwanyi rero b'Abanyarwanda 14 bakiriwe mu kigo cya gisirikare cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze. Gatabazi Jean Marie Vianney rero mu bagize inama y'abakomisiyoneri muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kugerageza ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe bahoze ari abasirikare, yavuze ko ari abarwanyi baturutse muri FDLR bayoborwa n'uwitwa Lieutenant Colonel William. Yavuze ko rero usibye kuba baraturutse muri CLAP hari n'undi umwe waturutse mu mutwe wa Nyatura ndetse n'abandi basivili 6 barimo abapasiteri abafashe na FDLR mu bikorwa rero bya gisirikare n'ubukungu n'ubukangurambaga. Bakiriwe rero i Mutobo kuwa gatandatu barimo bariyongera by'umwihariko ku bandi 19 bari bakiriwe mu kwa kabiri tariki ya 20 Mutarama 2026, barimo abarwanyi bagera kuri 13 baturutse mu mutwe wa FDLR ndetse no mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu minsi 3 ishize kandi u Rwanda rumaze kwakira abarwanyi by'umwihariko bagera kuri 33 bahoze nk'ishyamba rya Kongo. Ibi rero nabyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragarira buri wese by'umwihariko ku ruhando mpuzamahanga. Nyemera nkubwire yuko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ku wa gatanu yirukanye abaminisitiri 2 nyuma y'amezi 6 bari bahawe kwinjira muri guverinoma y'u Burundi. Bamwe abavanwe mu mirimo nk'uko bigaragara by'umwihariko byagaragajwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi, bavanweho ku itariki 23 Mutarama ni awitwa Agathon Katihambwa ndetse uyu akaba arasanzwe ari minisitiri w'ubutabera, uburenganzira bwa muntu n'iterambere ridakumira. Uyu yasimbuwe rero na Fredy Hagejeje wahoze ari umudepite mu nteko nshingamategeko y'u Burundi ndetse no mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Kugeza ubu rero ntihazwi icyo kidahabwa yasize, gusa amakuru avuga yuko umugabo yari atishimiwe na madamu wa perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu kandi yaherukaga kugaragara mu masengesho yari yiteguwe na Reverien Ndikuriyo uyobora ishyaka rya CNDD-FDD riyoboye ubutegetsi riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Binavugwa yuko rero ngo uyu mugabo ngo atigeze yishimirwa kuva yagera kuri ubu buyobozi. Undi wirukanwe rero Ndayishimiye Jean Claude Nzabeneza wari minisitiri ushinzwe ubwikorezi, nawe akaba rero yarasimbuwe na Damien Niyonkuru. Abantu birukanwe mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero nyamuneka nubwo kirimo kirakorana na Amerika ndetse kirimo kiranakorana
n'ibindi bihugu nyemera nkubwire yuko cyageze no kwa Emmanuel Macron mu gihugu cy'Ubufaransa kugeza magingo ya Perezida Emmanuel Macron rero w'Ubufaransa yisheje mugenzi we Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubufasha bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cye. Kuri uyu wa gatanu tariki 23 Mutarama nibwo Macron yakiriye Tshisekedi mu ngoro y'igihugu Campo Élysée nyuma yo kumutumira i Paris. Ni umuhuro rero wasize abagabo bombi bagiranye ibiganiro. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter yatangaje ko ibiganiro bya Tshisekedi na Macron byibanze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umubano w'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Macron rero yemeje by'umwihariko ko byo nta kubigarukaho ubwo yari umushyitsi. Harimo ubufasha rero mu byo baganiragaho bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nishimiye nakiriye Paris Perezida Tshisekedi, nongeye kumugaragariza ko Ubufaransa bushyigikiye byimazeyo ubusugire ndetse n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imbaraga zikorwa kugira ngo hagerwe ku gahenge gafatika gashobora kugenzurwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Macron yunzemo ko Paris na Kinshasa bafite intego yo gusubiza ku byo abaturage bakeneye mu buryo bwihuse cyane. Tshisekedi rero na Macron baherukaga guhurira i Paris mu Kwakira mu mwaka w'2025 ubwo bari bitabiriye inama yiga ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe rero perezida w'Ubufaransa yatanze icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi, ariko 23 yanga kuba yafungura iki kibuga cy'indege cya Goma. Iki cyifuzo rero icyakora kije mu kwitambika n'umutwe wa 23 ugenzura umujyi wa Goma ugaragaza ko gufunga kiriya kibuga cy'indege bitari ikibazo ahubwo ari inshingano. Ubufaransa rero butakabaye butanga itegeko ryo gufungura ikibuga cy'indege ndetse ko bitari bikenewe mu gihe leta ya Kongo Kinshasa irimo igaya ibitero bya drone mu bice bigiye bitandukanye bituwe n'abaturage benshi cyane. Ibintu bikomeje kuba bigenda biba ibindi, urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera. Nyamuneka twirukanse cyane rero sindi bunatinde kuri ibi ngibi ahubwo nyemerera tugaruka ibindi bice bigiye bitandukanye. Yes, ubu tuvugana rero mwabibonye ko indege z'igisirikare cya FARDC zatangiye kugenda zirasa mu bice bigiye bitandukanye, hari rero zikaba zikomeje kugenda zirasa ku birindiro bya 23, bikavuga yuko rero hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byamaze kuba bifata indi ntera ku buryo buri hejuru. Tuvugana rero mu bice byose by'iminembwe icyitwa Abanyamulenge bamaze gupanura mu buryo navuga ko budasanzwe. Nubwo bamaze gupanura ni nako igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo kidashaka kurekuza, kuko ubu tuvugana cyamaze kwijandika mu ntambara. Iyi ntambara rero cyamaze kwijandikamo n'ubundi ni intambara irimo Ubufaransa, irimo igihugu cya Kenya, ni intambara irimo by'umwihariko hirya no hino ibihugu bigiye bitandukanye ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa, Abarusiya nabo bamaze kuzamo. Ni intambara irimo ibihugu byo mu karere byinshi, ikaba intambara ivugwamo byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko muri rusange. Nyemera rero ibintu by'umwihariko mu buryo bwihuse cyane tubigendanemo mu buryo bukomeye. Mbanze nkuhe amakuru kuri iyi nkuru y'ibyabaye kuri drone z'ingabo za leta ya FARDC, hasigaye nyuma tuze kuza tunabirambura tunasesengura turebe ese bimeze bite. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yavuze kudekarara intambara, ahubwo ntago yaba yarayidekaraye, ahubwo intambara ikaba yaramaze gufata indi ntera. Amakuru yizewe aturuka mu misozi miremire y'Iminembwe cyangwa se y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo za Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zakoresheje indege zitagira abapilote, drone mu kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage by'umwihariko ahazwi nko kuri Powezero no muri Mukoko mu nkengero za santere ya Minembwe. Aya makuru rero avuga ko ibyo bisasu byatewe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 z'ukwa mbere 2026. Umwe mu baturage baho rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye yavuze byinshi ati drone zatangiye gutera ibisasu saa 11 z'urukerera, twumvishije ibiturika by'umwihariko nyuma y'aho igisasu cyahanuwe cya mbere cyaguye hano kuri Powezero. Yakomeje asobanura ko abaturage ndetse na drone yabanje kuzenguruka mu bice bigiye bitandukanye birimo nk'Urugezi, Mikenke, ariko ibisasu byayo byaje kugwa cyane cyane mu bice by'isambu bya Powezero. Hari n'abaturage benshi by'umwihariko bagiye babihuriramo n'akaga gakomeye. Ibitero rero by'indege za drone za FARDC bije mu gihe mu minsi yari yabanje igisirikare cya FARDC cyari cyatangaje amakuru akomeye ndetse kikagaragaza ko kigiye kurwana bundi bushya, kikongera by'umwihariko kwisubiza bimwe mu bice bigiye bitandukanye cyari cyarambuwe. Ariko kandi amakuru akavuga ko nubwo ibi bikomeje kugenda biba, impande zombi nazo ziteguye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano uze kuba uboneka. Amakuru agezweho rero avuga yuko kugeza ubu twirwaneho ariyo iri kugenzura Powezero no mu nkengero zaho. Ni mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero biturutse mu bice bigiye bitandukanye birimo na Bibogobogo, kwa Murima, Rusuku ndetse no mu bindi bice byo muri teritwari ya Fizi bigenzurwa na FARDC. Ibi bikorwa rero bikomeje gutera impungenge ku mutekano w'abasivile cyane cyane mu gihe hifashishwa indege zitagira abapilote mu bice bituwe n'abaturage. Ibintu bikomeje kwamaganwa by'umwihariko n'abaturage bo mu karere, kandi nawe ari wowe ukabona ugasanga wabyamagana kuko ni bimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara kugeza magingo aya ni ubwicanyi bwa hato na hato bukomeje kugenda buba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu bwicanyi bwa hato na hato bukaba byo bwamaze kuba butuma ibintu biba ibindi bindi isaha ku isaha, tukaba dushobora kuza kubona urugamba rukaze ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi nanone nyamuneka nyemera nkubwire yuko amakuru arimo aturuka muri Fizi ndetse n'andi makuru arimo aturuka by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyaruguru, nyamuneka ibintu byamaze gukara ndetse byamaze gukarata, byamaze kuba ibindi bindi. Ariko kandi si ibyo gusa, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ivumbi ryatumutse ku buryo bukomeye cyane. Ubwo ndavuga mu bice bya hariya muri teritwari ya Walikale, naho ntabwo byoroshye, ivumbi ryatumutse. Ibi nabyo rero ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane ndetse n'inkeke yo ku rwego rwo hejuru. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho arebana n'umutekano, politiki na diporomasi, ni amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice byano muri teritwari ya Masisi. Muri teritwari ya Masisi hari amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diporomasi agiye atugeraho. Turavuga tuti byose turaza kugenda tubibagezaho. Reka tuboneyeho no kubashimira rero banywanyi bacu dusoreza aha ngaha.